Mame Mao Akwaba Emfa Umbra Ghana SM TVGH so wofre me adwoa searching him. Sure. Despite come despite. Me na me ye advocacy say nka yempe day bi na emfa celebrity mine no. Je say abon homodi. Now so na me nim say President Kofo no na ma despite abe despite ebetumi di ni TV ama NDC a champion the agenda of NDC e dia break MPP wo hwe UTV abeye pro NDC platform and ma provide platform no e dia ma public ne say obi biara obuofu MPP bia no platform ni fabra na betinte sukoko kire om fabra na nsem hu bia wo ka kire MPP bia no bra UTV na beka hwe UTV empanelin so atiasie omudi dwantoa na ya dwantoa sekwan no beba betena so dwantoa tiso no na omane wadi asekwan NDC ni no so atisu bi na MPP ni ba kope e hemfifi o address representative na address dwantoa no address say former CPP secretary said no addressing sir by ne John to an obi so NDC near do mama an appointment or take Jubilee House and so no on be Fred John to na NDC ni ba ko ka ho na MPP ni ba ko petuam she Jennifer Queen so no team no Jennifer Queen team na wa frɛ sa pro NDC for no ma no ya no na ba ko team na kokubu ayi so yeden e kan ho abribia 2-1 NDC 2 MPP 1 so atiasie na e koso sa platform no abede dwa pefe se NDC platform despite that the TV no ama NDC the champion agenda etia MPP hwe na do ni MPP wa abem hwe kwan despite man nkura yi kwan the TV no just as MPP garam say Jacobna and Yakonama or Muminu and the leaders of NDC presenters or UTV so to say Brasti MPP Labati MPP and Nema NDC what is Yakrama what are you put on and Pana no crack crown Bibi and Wabaka for your mama many NDC one Jacobna and interjective but so two platform the NDC for now obey Dean Sad Omoka Bia na Omuchi. Nti sa platform we MPP for wo koso pekopedien wo kosa platform no so ekopedien nti UTV said ye me champion ya na yenko TV3 no UTV so yenya hoko because kwa ye ko no fa so bie ni so e ma MPP yenya hoko si yenya platform kura nkasa so a party no Ghana for pe se MPP o ye be device misa the Rebecca actually Ghana for. But the mention say MPP as a party is not a mistake. I say MPP as a party. Most more TV stations in Ibi. Yeah, belong to MPP. So I say, yeah, belong to MPP. NDC what platforms say your money. MPP money. See, you want to meet platforms because I say can Japan platform in the end you want MPP beam. Can they make MPP channels? I mean, can't come beam. They say channel amount setting here you want MPP and one want to meet platforms. Want to meet platforms into me say UTV mummy nya hoko na say ni mu ye no NPP betimi I establish TV stations ni radio stations in bia mo establish bi ni phantom party no na pro NDC platforms ni nyina ye nya hoko mo so mo ko tena platforms na mo address NDC for na menua na ye nua no nya but the oh ya onde ne chese ni nua no the NDC ni your mama at abo mutimpo MPP for no what does from menua mo hwe ne ma biye mo ma ye hwe ne ma biye UTV MPP munya hoko anya ba una ye communication director national communication director adie bia emwa ye no mfa ho nhim UTV any Peace FM ni problem bi ho ba omunim se Peace FM no ena kwame sepa ka ye man appointment no despite tie wo apam no
ane because me a wo dia de na breme no waje me 500 Ghana nanra wakwa gina simpie so e ka tre Ghana for say me the free sanitary pad aba and na me ba be Ghana for man ye say e tro na Mahamadi ye no on fa free sanitary pad bi anye den emaye etu so nya kwanya enkra na me dia so ofam frama nu kwabona man ye say na na chia me waba o man ye ne kwamba fo say me mebo man ye say no wudi tro to where you're robbing Peter to pay Paul. Exactly. Your friend dig hole cover hole. What you say? Anti woman free sanitary pad bia. Anti na da wuro no boy ya ade chin ye no empty media house so bia ginam and a free empty headed horse for binum agia ginam and a free sanitary pad aba anti ye mom hama aba so on fa free ade bia mada. What me 500 me be kwotwe BC what me 500 and krom was secondary school masa se sia me no kasa no and krom staff e kom ana eku omo nya aduane ni anda mahama yes nanu Monday maame bi adade ne baba omo kɔ no aba no ofie nan bisa akra ba ya no so continue de odi ja akra ne kwan eden no so wate se chama abanti no oba ebi amenya 200 300 bi ma ne de ja akra ne kwan yesi me omo kɔtwere exams nto be ma kwan aba nto onya 400 bi di akra ne betim di ahye no ho atena school no waba no mo ha na omo so bi hwɛ me kɔ ya o kan asem wie se ni probe op 400 Ghana am si problem ni ho na me bisa akra no me misa maame no na me bisa ne say school mo te say o se da ye se de kom na eku yenya aduane ni o ya aduane ni ho ya ma ba ko ano no wenya obi na ka che akra che uniform ana aba me ho fie a me bisa na o se kom na eku ye and a boss do so enko you but headmasters don't to be nkasa he said the boss aponchi ne hwan kro de banyina na aponchi sika de ne bibia e de bia akra ba wi akokɔ half mo be kodwa makɔtɔ aponchi mo be toka ko kaya se wo mbe to atɔ bibibia aka ho enko etino media house ne bia ye bom pa nra se enamu nye dede en catch free sanitary pad aba no men so me catch am say mo ya ninguasefo say mo investigate yes a free sanitary pad bi anye den en ma kroma because just a month ago we give 500 Ghana every sawofo no ho now you 50 Ghana for the say pad in pub en a contract ne so no wo yire na supply entina nora na ba na gi agina mu no na yire na supply tio mahama no yakasa de bi afiri on tase ana o man no ye budget ni e de be ye kwan budget no ye budget si e be ye kwan budget ni say projection na ameboa a kire say kwa akɔgyi sika afiri o man no futuom ana be gyi sika afiri Ghana for ana ameboa yes ana tie entinu obi a wodi president dasena di bia wo mpe no so onnima de afre budget eno cha na yeti wuyi ana se aduabo ana se opeso ye propaganda na Ghana for hu se second time ya eye eja no wo de ahoto na eba ya ye budget mimi tua bi wo tua bi ni e chesika no mu ni ye se de we kwakoto ade we a ye to ade na de koma wo mo tua sa sika na ye fre no free